Sada istorya eksika, panggat may sa pamilya, bilibak itilainda, amapan makidaya, uray sa dino alugan, inda pakiponsyunan, may sa alangisaan, di ako parendan. Ponsyano, pamilya Ponsyano, nayawe ti inalang obyo. Ponsyano, pamilya Ponsyano, no punsyonan awan liwat yo. Putahe na kaad-ado, rilyero ken adobo, Litson embutido, hígado en putsero, pacho a karabasa, at sara a papaya, binaglan a balatong, ken ginisa at angkoy. Ponsyano, pamilya Ponsyano, kaya may inalam obyo. Ponsyano, pamilya Ponsyano, no punsyonan awan liwat yo. Kilawen abalay ba, ken kinuno nga ukra, kay nakusel a pansin, napandapay inyawi, no kasta amal pasdan, ako kawen ulinggan, tinidor ken kutsara, indapay ibulsa. Ponsyano, pamilya Ponsyano, nayawe ti kinalam obyo. Ponsyano, pamilya Ponsyano, no punsyonan awan liwat yo. Ponsyano, pamilya Ponsyano, no punsyonan awan liwat yo. Denggenyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, na permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost na bay ta Facebook da. Tay tao, analain, unay ang makiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analain, asuma uting iwat na, isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Guraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday datay agbibisin, at dadakets nga apal na. Denggenyo, tuy kantak, panggep ti
pasama dagiti galag ken sursuro nga permi analaad paspasagid ken inapal ginura ken inapa awan pulos di babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na jay bukel tambo-tambong nun nalabaga jay bukel bugbugayong nun nangisit jay bukel takit kalding nun nasileng jay bukel leko natangken jay bukel ay nyug dayta nun nasilap jay bukel kamadis dayta nun nakulog jay bukel itbong dayta nun nakuti jay bukel sikog dayta jay bukel bugbugayong nun nangisit jay bukel takit kalding nun nasileng
sikog dayta. Noon nakulog jay bugel ipong dayta. Noon nakuti jay bugel sikog dayta. Ayat anay sangsangayan ayat akin na ikagumat naipaay mo hudnua pagkaragsakan uray awan ka malaglagip ka dagidil na daw ang ina makikita dagiding naruay nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanudot ka agnanayon na ay ayaten ka ipat pategken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka
agmay sa katoy puso. Uray awan ka, malaglagip ka, nagidila daw ang inak makitkita, nagidila ruway nga inagaw ta, tumren luluwa, tunggal mapanunod ka. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpateken puno adungdungin ka. Uray paino imat tayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpateken puno adungdungin ka. Uray paino imagtayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpateken puno adungdungin ka. Uray paino imatayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man day tuy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Magudas man day tuy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Rinwar umuna bunga ti ayan ayadda, simmarno may kadwa arapa ti binkelda, kayat nga ikan naranyag masakbayan da amin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan idunguna, pilit na nga indurel panawan pamilyana, imutang ti kwarta uray 5-6 kunada tapulaen makaabro usaren nga sakripisyo isumpa alapaata manglaban
sa ganaan na. Luwana't pagarimayan, kapamilya na inapanawan, ngem nagpanuray ken kuana, titigker ti kaunggan, prinsipyo panagbiag, ti una nagsamakedan, tagnulaeng sa ganaan na masangwanan. Naglabas panawen, tawen di na puputan, trabaho jay abroad, nalpasen anamin pinsan, anak ken asawa na nagsalimet-met, dangamin ket di nga dirapagda natungpal amin. Sakripisyo isumpat arapaada, manglaban kinakurakay, di panagbiagda. Sakripisyo iliw seka inamarin na, pilit alinabanan na, masakbayan sa kanaan na. Isu at akay nga anak, ipatay yung sakripisyo da, naganak kada kayo, rang ay di ipatawid da, tanuag sa